Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sinina atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yewan dewe tomutamana riwanni maka 20 pitu ompona ulan Ramalang. Ya. Berarti yewan malam ganjil. Ya. Beberapa ulama topan ritata ya prediksi kangi maka de besar kemungkinan wani Lailatul Qadari turun ya wani. Iya. Jadi ko perali aja mi menagaga matinro. Iya. Ya. Akasiweki tapa megawi makasiwang rilalan ya wani. Iya. Aja to sih nak kurang laban ni 20 pitu dia negaga matarawi matu 20 arua 20 sarade. Angkadai dia na tolo matarawi pa ustaz tu purnino malam Lailatul Qadari. Ya. Magai nomor sidi malam ganjil. Kenapa malam ini banyak yang prediksikan ya wani turun Lailatul Qadari nomor sidi wani ganjil 20 pitu. Nomor 2 wani Jumai. Wani Jumai ya? Oh ya. Berarti Jumai bajar di. Nomor 3 berada pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi ko perali Pak. Ya, aja na taman untuk jolo. Ya, cabu manjolo patodo na talpisita. Asikiri ke yoni tapamege pakasiwiang. Ya. Bagai dene sedingi ulan Ramalang cede mani. Ya. Dene sedingi ulan Ramalang melo ni masimang. Dene sedingi ulan Ramalang macawi ni pasalai. Mudah-mudahan idi manange angka manangi ilolongang barakana ulan Ramalang. Amin. Mudah-mudahan ye idi manange angka manangi ilolongang akka masina ulan Ramalang. Amin. Mudah-mudahan yewan niye idi manange lolongang ni adam penna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ye barakana ulan Ramalang idi manange khususna masyarakatna Masjid Al-Mujahidin Desa Bilariase angka manaki napasin reka daleta pengallahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Sininna tumatua malabiku surah malabiku angkai ria masewi ripangallahu subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya waniwi ipatarru si peimang cara masubuta. Ya, cara masubuta. Patarru si peimang kisana Nabi Isa alaihi salam. Ya yerode nalo masum paja subuh. Ya. Agasana ingkelinga bawan ni memuko bani. Apa dia tak paham ti ko dia tolo masam paja subuh? Ya. Kisana Nabi Isa alaihi salam, yero Nabi Isa, kelebihanna Nabi Isa macam abura.
nariko ang katau kape na burewi Nabi Musa na puramo na gesa Nabi Musa insyaallah elo ulle na pung Allah subhanahu wa taala madisingi nariko ang katau na kanna panyaki agasa na lumpu na denule jokka na puramo na gesa Nabi Isa insyaallah madisingi nariko ang katau de na kita na puramo na sapu pakitan na matan na Nabi Isa madisingi elo ulle na pung Allah subhanahu wa taala. Bahkan sejarahna Nabi Isa alaihissalam namoto mate ya namoto mate narik Nabi Isa nulle na patukko pemang tomatewe ya nulle na patukko pemang tomatewe ya putu biasa saya di makwe dena na melo patue bendenge kapang magasana dena na melo patu nakala taruh ni mate mana kemana ka anak-anak ada ye ko tu pe ma pa ustaz desi tu najaji bagi harta warisannya Nabi Isa tapi siddi deni burewi Nabi Isa mengaku Nabi Isa ya siddi la sa denu le burewi Nabi Isa mengaku Nabi Isa denu le burewi kegena la sero ibu tegene la sero denu le burewi Nabi Isa pekanjaki aja kamang kakui dia au mandrasa gitu namo najapi ke Nabi Isa detona kegana iya naritu tau dongoy maka diniru nangero ni ganairu ya Nabi Allah iya na tu tau nasengi alena tongang salamanang itawe tau nasengi alena coco salamana tawe tau nasangnya alena 7 salamana tawe de gaga nasi cucu kita we alena bawa melotongan ayana tu mapako tu modelena na bo Nabi Isa alaihi salam de tonu lempurewi ya katu tau mapako tu pa modelena alena bawa tongan alena bawa cucu salamana tawe ya katu biasa modelena alena bawa melotama suruga napata mama na te tamaranaka ai tau mapakwe modelena tau malasa namu Nabi Isa denu lempurewi namu mak dumpu timu japi wi deto nu lempurewi natana alena lempurewi alena denu lema disingi ya dewa dena melo mengkalinga ada ya ketua aku dena melo mengkalinga ada na topan ritata ya angkat tu biasa napa se dia desa napa dua desa napa lah boh tapa mak na cau-cau tu pandita maraja ini tau apa aku modelnya tau malasa ye ai maraji-raji lo ngapa burana ma aku ye na turi pasi salah sale jamaah itu angkat tu apa aku modelnya ye na turi pasi salah sale age sana jamaah na rekon kata apa aku modelnya alena bawa na secoco alena bawa na setongang alena bawa na setuju de na melo mengkalinge ada na tauleng au masih semaku ke itu apa aku modelnya tamu mimak garu lempong ya Pak hati-hati ki Pak ya kong kakwe nagaru lempong ye ko maluca ni mak de ni na panrasa ni panitia masigi panitia na masigi matu na panrasa ya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah di atas langit masih ada langit ya artinya degaga deki nawat diki di matampo deki gai di magasana sinin na tomato malabiku sura-sura malabiku yang kerja masih uri Allah subhanahu wa ta'ala makanya ama ko cicawacawang makanya mak tu si wewada ya makanya mak tu si agasana luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala iya ne nasa Nabi Isa tomapakwe modelena marajing ilolonga pak burana namo Nabi Isa alaihi salam deto nullem purewi namo Nabi Isa japiwi deto nullem purewi ya sinin na tomato malabiku sura-sura malabiku yang kerja masih peng Allah subhanahu wa ta'ala narima kuana narom idi mana ngatanna peng Allah subhanahu wa ta'ala idi mana ngatanna peng Allah subhanahu wa ta'ala makanjasaha makasipaha narikko ipogawi yero tongange tapi ia minadena makasing narikko ali tabawa tongang
maka si paha nariko ijalangkang nyero akuran na pung Allah subhanahu wa ta'ala nasabak tungang, tapi ia minadina manggesing nariko alita bawa tungang poga uyero akurangi. Makanya paha nariko ipoga uyero sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia de na makanja nariko alita bawa ya sepoga sunnah na yero tolenge de na ni angga mana ni de na poga sunnah, padahal angka matola lan jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya paha nariko ipahangi yero atungange akurange ipahangnya iro akurangi kanja paha, tapi de nagaga pada janar ko alita bawa ya sepahangnya iro akurangi di mana ni napahangi. Makanya kan itu maka tidak perlu kita mendengarkan perkataan ulama ya torrewa na bawang opo akurangi nan niya desa na Nabi sallallahu alaihi wasallam atikku ilutang peko carana ipahang yero akurangi peko icarana ipangero adesana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko dega gato pandita tapal bangaki. Contoh Pak Koling angka adesana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis asana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam nariko meloki maka biang tanya maka biang rupo melo kilo jolo detona Makassar ada apa ko Makassar melo kilo jambang melo kilo teme maka de Nabi ye ko melo kilo maka biang tanya maka biang rupo asne maksudnya mi kilo jambang mi kilo teme aja muangolo oko kabae aja to mak bokori wi kabae aja mangoloko kabae aja tu mabukori wi kabae, tapi maka dan Nabi ta baribu au syarriku angol watangi nenia angol timurangi Pak Koling ipemang maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kumelo ki makabeang aja mangoloko kabae aja tu mabukori wi kabae, tapi baribu au syarriku angol watangi yari ga angol timurangi. Eko ni carana malah saulu ni di pangyawangan aga na melo tawani ke yemi di melo pakedo alewe aga na melo ya aga sana terpaksa angka tahu nakan ter cede makura pengalaman maraja pangyawang sinin na WC na masige na rumba manam maka desi sale na sa mesin na masige na rumba manam angka jenasa di sana nabita. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah yero asbabul urukna ya desa Nabi sallallahu alaihi wasallam tendro ina pau Nabi sallallahu alaihi wasallam okko Madinah yero na okko Madinah iko pole ki umrah lo Madinah lo Makkah yero ko Madinah mangololotang ite masempajang magina mangololota te masempajang nasaba yero Madinah rijanne Makkah nonrui. Makanya mangololotangi maka de Nabi ko Nabi dina na pawiro adai maka de ye ko melo ki makabeang aja mangolowatang aja to mabukori wi kabae aja mangoloko kabae aja to mabukori kabae, tapi angolowatangi nenia angolo timurangi ina rakatana ro ye ko buku terjemahan mimele ipake ibaca ya napa to melo marja pangewang namulat tu ele pak de tu namelo si coco capu-capu bawa mi kopi gede ga aga pak sini na tomato malabiku sura-sura malabi napa ye de pamatu bahasa Arab naro de pamatu timbangan bahasa Arab na timbangan katana pala ya palu pala wa mapalang pawa pailun wa sakama pulung opolata pul mapalun mi palun daraba yadribu darba wa madraban fa wa daribun wa saka madrubun idrib la tadrib madrabun midrabun iya ro ya de pero jalasa jalasata jalasna jalasna tasib dewe reka dari lalana bahasa Arab weddingi mancaji 10 ma pa yisi rumatu 10 weddingi ikali 10 pa ye ko cindi mirisang maraja pangewangi ai digaga nei na to na mega makuke pa ai na mega makuke mompoi si salah-salah ni jamaah na taru jamaah di Malakana
Waliyasubillah. Sininna tomato malabiku sulasura malabiku angkeri amasir Allah subhanahu wa ta'ala. Nari makwana naro launi me rilalanna ye ulan ramalang. Launi me berlomba-lomba kita mengerjakan kebaikan. Launi me ya ipamegewi papole amala. Angkase di sahaba mangolori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yero sahaba maka deru sahabat ya Rasulullah suruna Allah subhanahu wa ta'ala ausani yampauni werenga seddi nasiha alenga nasiha ya Rasulullah ye wadinge make guna riseseku. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam pabu maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika aktsiru bidzikril maut tapamigewi maringerang ri amatingangi magina amatingangi jamaah yang dimuliakan Allah nasaba amatingangi anu manassa apulenganna amatingange anu manassa pole nekede pagaga ta mulle panas se upanna na pole namode manassa de tunule panas se upanna alina mati de to gaga yasa ngoke de manassa de gaga ya ni gaga nari makonna norero na rahasia ka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga magina rahasia kang melo mite atanna niga atanna betul-betul maka sibiar Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala na pancajiwi amatingenge nenia atungenge liyabluwakum melo misangi ayyukum ahsanu amala. Narima kuana naro idi atanna Allah subhanahu wa ta'ala ina pujimu peminum-minuman keras menga-menga ni ya kurang-kurang ni cek deko de pataule pa salai ya ko biasa ta 5 botol seso patak botol nah kurang-kurangi ya yero biasa we boto menga-menga ni ya yero biasa ko ta 5 juta na botol seso menga ni apa na juta patami masih gesi di juta. Yero biasa ro ture maga pogaw agaw ado rakanga mengani nasaba magai na panna polewi yetu anu tapulewe isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastakdimun nari kunarapi ni ajalan natasidi rupa tau de nagaga patanje-tanjenna de natajang ni malaikat toba kinapa melo nala malaikat anu Allah subhanahu wa ta'ala de natajang ni mengek kinapa melo nala taruna pung Allah subhanahu wa ta'ala na upan nata narapi ni ajalanna yena tunalatoni pung Allah subhanahu wa ta'ala de nakada ukuki yase na putanangi de nakada ukum yokoki bolai de nakade ukuki yase na tasie narima kwana na rupabu loni mei lalungi riono pung Allah subhanahu wa ta'ala rilalane ulan ramalang iya yero mele masumbang asumbang memeni iya tak bulu sibuk mopi panitia rumah deket duit patama memang ni dia aja nama tu kopi matu ko rila laki buru napa kimelo makada rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa as-saddaqa wa akum minas salihin. Puang perewa ka kasih pema puang perewa ka pemang maka de pengala taala melekuri maga nak ada we perewa ka kasih pema masih dekat maka de pengala taala agan na pimelo reo masih dekat na capu mana ni atu orang perang purna bagi-bagi tawa asumbangan memen ni kong kami manamelo tasumbangan ya sumbangan memen ni dene risen jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau memang ni, ya, yermelo pakai otona ko sirumundrina pung Allah Taala sumbang memang ni otota.
Ya. Ye lo melo pakai lampu ko sermon rina pengalatala sumbang memang ni. Tai ti lampu na masige ko mapatapatang isele lampu na kaya apa saya. Aja mu pamatay penita na kada penita ya mana tuju mana lampu na ya. Aja. Ya. Ye ko ang kadena melo rako itai asumbang min jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum na boleh kisah sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ye ko ang kami lomo, ye ko ang kami moleng Ustaz Sam kali mi meni wani. Madena baja. Sinin na tomato malabi ko sulasuro malabi ko ang keri amasiri pang Allah subhanahu. Aksiru ya tapamigay maringar ari amatengang. Nomor 2 tapakanja kiwi tapamigay syukur talori pang Allah subhanahu wa taala. Nasaba magay narik ko de gaga syukuru mak dibola rilana wa takale tao na puataki ya na puataki pa ko de gaga syukuru. Na upana degaga syukur mak dibola rilana wa takalena namun siaga na boleh wide to nulle gennai na upana de nulle gennai pinadina majapina tu tau na puata agaga de na lolongan nya makinin nawan ya. Makanya idi bapak pakanjaki syukur ta idi ibu pakanjaki syukur ta iya idi bapak tapakanjaki tapaguri bete beneta maraja syukuru iya. Nasabak bahaya tu pak kumakun re degaga syukuru nau mandrasa ki di oronewe. Ya. Magi ni mandrasa. Agi ni taye to melo na pukangka. Agi ni kalinga to melo nalli. Ya. Ma jilba si sesa bali bolana alena si melo mali jilba si sesa. Kalamanna masih selaken na taruh. Ya to na kasi laken na sabara na. Naliang namuli wasisana yang penting mak jilbab sisa semui binina. Ya. Pak, bapak. Oh pak. Ya ko engkau rani mapakwe modelik na. Ha, kelinga ya. Ya ko engkau rani mapakwe modelik na lolongan makun rai. Agi ni te yeto melo nali. Ni te tawe mali kompor gas melo si mali kompor gas. Ni te tawe melo mali gas nali si yelas si gas. Ni tete mali otoras melo si mali otoras ni tete we mali amas melo si yella amas agi ni ta yeto melo nali agi nen kalinga ye melo na pokangka namo apa batut ta idi rone we repato ye kode na repa na pana repa kalinga rebo ibu ananengi kesilake tebuan angka ni ibu ede na paja turi na leco alena turi na badaki ingkalakin na majamuta den kana jampangi mana masih sai peko carana den masih jamate laki tak mapar sini na tomato malabiku sulasura malabiku la in syakartum la zidannakum wala in kafartum inna adabi la syadid. Nariko syukur ki itu mana dena paja na tambayang ni dalit tapong Allah subhanahu wa taala. Iya namo nariko masakari ni dalit na pong Allah subhanahu wa taala. Majepu pacalan na pong Allah subhanahu wa taala. Masarro mapipat dia. Sini na tomato malabiku sulasura malabiku ang kaya masir pong Allah subhanahu wa taala. Jamaah. Oh jamaah. Dia nama riga tu malampi-lampi tu. Ini dia nama riga ya merak kuyase. Sini na tomato malabiku. Angka sedikisah. Angka tau malu binengang tau kasiasi. Tau kasiasi kasi namo wajajunna si dimi wajajunna kasiasina. Iya. Ero kasi ero binena ro kasi manen ngasana curhan yo kolakenna. Maka dani lakenna pa de tuga de garugaga kasi wading yuraga kasi na de tu ditomakwe. Maka dani benena mama sabar ki mama maka de bene pa mangingina kasi sabar pa jauh nak kasi manca jitau kasi asi aja mi te ba ko to kasi asi pa we namu si jita de tu nami lo misangi jauh nak kasi pa
Maka ini pak maka di benena iku mako tu pak lausano koro Nabi Musa ya tanya Nabi Isa irnangi Nabi Isa lau ko kyo Nabi Musa alaihi salam melau parilo doang musure melau doang ngi serkom mangi kasina naga sana na buka-bukai parukusan na daleta lau ni kasi lapolakai don lapolakai joka samana de nang kanino kopi siminggu joka latu ko mas tame ko bala Nabi Musa maka de Nabi Musa aga tu akatata maka dani maka ya Nabi Allah elolo doang ki kasi wadi ngaman kasi nama gasana na buka-buka parukusan dale Allah subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam ta menyo onrong nama kasiwia onrong nama darari marilodo Nabi Musa lauri Allah subhanahu wa taala Purana marilodo Nabi Musa alaihi salam turungi petunjuk pole ripung Allah subhanahu wa ta'ala maka de Musa podang itu tahu malu biningenge angka dua pilihan melo walengi ya angka dua pilihan podang itu tahu tega melo na pilih yero dua pilihan ibu siaga pilihan ibu dua toh iya melo kimisang yero dua subuh pi angka dua weleng ya patar ni pelajar deh ya angka dua welengi nomor sidi melo giero tawero sogi selama pitu tahun purana pitu tahun kasiasi materu ya rega melo jolo kasiasi jolo selama pitu tahun purana kasiasi sogi ni materu na podan nirnangi relopolakai maka de lapolakai tarona jolo rewa ribolai melo tanga ukom makna melo ni rewa ni urana nangir na podang ye ko idi ibu kira-kira agami tapi le ko sogi ki jolo pitu tahun purata sogi kasiasi ki materu ya rega kasiasi ki jolo purata kasiasi napa sogi ki materu tega na tapi le ibu podang tanya bapak tega na tapi ibu kasih asik ki jolo peko ni kunapa kisita una tomate maka demi bawa to makor pa ustaz aginnya na pangolan ni ko benina nange na pangolan ni ko benina purna na puno maka deni agisanna maka dani agasana benena pa eloni jolo kasi ani sosugi pa cauna kasi mancaji kasi asi pada bani Nabi Musa maka de pasogi ni jolo selama pitu tahun pa kasi napa kasi asi aja inaruna pile akhirnya nyangi jamaah yang dimuliakan Allah purane ro doang hari Nabi Musa alaihi salam purane lo doang ye ko melo minre dalle na te patasi de daw de gagala wala wanna sinin na je age na jeppa ye tuju age na jama ye si coco age pokona je si pokona jaji meto je pade ye tu dalle pade welempa ye ko melo pole de gagala wai maka de gaga maka de mele te po na moi pasanga timbo de to gaga ko melo mapa ko tu dalle na tasi de rupa tau ye ko melo pole sa pasilalona tapi na upana melo to laba natakalupa kira pong Allah Ta'ala madarito lenya silalo na deniri semaka dan perula akhirnya ya pitu tahun ni nang iye 1 tahun berjalan menjadi OKB orang kaya baru namu milo na menjadi micawa dito na je biasa kan maka kacamata bolong angka pa abu okor buhe ibu-ibu mak gaya liwa gayana wajajunna pitu lapi jilbana telu susung mak gincu mak kacamata bolong de na cawa-cawa nari ko sidip pa beli bulana de na cawa-cawa sanna talopo ko solongan ge dega gamilo mewai Andre sombola ada akhirnya nangero 2 tahun berjalan 3 tahun berjalan sampai ke tahun ke-7 okoni yolona Andri lundra kemana nih Andri lundra kor yolona tapi dega agam mandri mun romana mi takka jenna
angka ni tunu balewe, tunu manue, pete balewe, kamana ni korje tahu angka. Akhirnya bapak na tak kajennai, bini na tak kajennai, maka dani bini na ni te bapak na tur tak kajenna. Maka dana podangi lakenna, magi mu tak kajenna ba maka dia mana nak, maka demi manginya nang iro kasiasi di jolo na pasugi. Terim maka dani aji mako tu pae, pura ni anjemengi. Akhirnya jadi agana peli mi puga aga matu mi puga ko to mako ni. Agana mila puga na aku mati tahun terakhir ni to kasiasi ni. Maka dia papasan na to motota lebih ramai de nangka naluru angka daripada pura angka naluru de nangka. Nah, biasa rom. Akhirnya apa yang dimuliakan Allah, maka de nangero anu naro. Maka de benena ye ko mako tu pa to mali ulawang ye ulawange to mali ulawang 300 kilo. Wah, ulawang 300 kilo kata sogi. Mali ulawang maka de rebe lakin age goreng ulawang nak de itanang itar kutane maka de lakin tinduki melo lao ye ko pengalata la melo malina ala jangan kang aga senne dar kaluku tawar na palolo pungola paliti pungola taala maka de ko mako tu pale to mali ruko make gai pajijiran ya pasiwang nak de ko pungola taala cicamina pakido tanana marutumanan itu diga Tomali pelena agana digaga tak kajenna. Akhirnya apa yang dimuliakan Allah? Apa yang terjadi? Rewa gipe mengiman cejito kasiasi yari gade, insyaallah yakumilu kimisangi subuh pimati ni patarro. Ya, lo mimangi oli mana ngi bali bolate bu Bu, oli ya ko para limate ro cara masubu aja pasu seliwang. Ini ko lalane. Sinin na tomato malabiku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.